Sekarang ini sudah jam 7:16 waktu Indonesia bagian tengah. dan teman-teman belum ada bangun. Karena tadi malam itu dia semua tidur jam 3:30. Semua tidak? Sudah dong. Harus utama itu. Acara Family Gathering N250 RC Makassar untuk merayakan 1 dekade komunitas kami. Semoga makin kompak dan jaya selalu. Mantap. Kapten baru N250 RC Makassar. Semoga bisa diramaikan kegiatan N250 RC. Kopdarnya, nongkrong-nongkrongnya dirutinkan. Sama touring-touringnya. Mantap. Untuk Bos Kevin, sukses selalu ya, sehat-sehat selalu. Selamat buat Kevin Laudi, Kapten N250 RC Plus. Congrats buat Kevin. Semoga jaya. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries as we'll find out. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be. N250 RC Mantap. Salah satu kanda kita sedang sakit. Semoga Kanda Agus segera diberi kesehatan. Amin. Dan bisa beraktivitas kembali seperti biasa dan bisa ikut kembali motoran. You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. I drag you out your mind, and there are days I hate you, but baby, you're still mine. And then we have the best times, no matter what we do, and even when we don't, there's nobody around. Hari ini kegiatan kita yaitu Family Gathering N250 RC Makassar dan temanya menguatkan persaudaraan dan mengingat momen kebersamaan telah selesai. Ninja 250 RC Makassar. I'd rather choose
it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down. Oke guys, kalau gitu kita mau lanjut perjalanan menuju ke Makassar.